Pozdrav svima ljudi, Flipper je ovdje i nadam se stvarno da imate odličan dan kako na poslu, tako i na privatnom polju. Prije nego što krenemo pričati o današnjoj temi, a to je Call of Duty, želio bih se svima, apsolutno svima zahvaliti na svim komentarima koje sam dobio, što na Facebook, što na YouTube. Hvala svima koji ste pokazali kanal svojim prijateljima, koji ste ga šerali i koji ste mi lajkali i svima koji ste se pretplatili, jer jednostavno to je sve apsolutno. Tako da stvarno hvala vam puno, iskreno hvala. E sad da se vratimo mi na temu Call of Duty, dobio sam između svih komentara i 2 poruke u inbox na Facebooku koje kažu: hej Flipper, što se događa sa Call of Dutyjem? E sad, kad izlazi, jesu li ga pokazali, radi se o mlađim gledateljima pa su možda propustili trailer koji je izašao neki dan. Ja taj trailer nažalost ne smijem pokazati na svom kanalu. Zašto ne smiješ? Zato što bi dobio od YouTube-a ovakvu poruku. Bla 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 bla. Prekršili ste autorska prava. Što to znači? To znači da sam neovlašteno stavio trailer na svoj kanal, a Activision nama malim, ajmo reći, youtuberima ne da to radimo. Zašto ne daju? A nemam pojma, nije ni bitno. Uglavnom, trailer ne smijem staviti, jer da 3 puta to prekršim pravilo YouTube-a, izbrisat će mi kanal, što naravno da ne želim. Tako da moja poruka za Activision je sljedeća. Kad smo to sad riješili, možemo na našu temu. Gdje je Call of Duty? Pa ja mislim da je, ajmo reći, jedna konstantna stvar u gamingu osim mikrotransakcija o kojima ćemo pričati u budućoj temi, je ta da Call of Duty izlazi svake godine. Ako se trebate na nešto okladiti, ako će vam neko dati 20 kuna, kladite se da će izaći Call of Duty, zato što Call of Duty izlazi svake godine. Samo je pitanje koji će biti naslov i tko će ga raditi. Ovogodišnji Call of Duty se zove Call of Duty Black Ops 4, što znači da smo imali Black Ops 1, 2 i 3 i vjerojatno ste ga igrali, pretpostavljam barem. Što je još staro? Staro je to, nažalost, da engine, to jest pokretač na kom igra radi, i dalje onaj isti, ako se ne varam, a vi me molim vas ispravite ako se varam, od 2007. godine kada je izašao Call of Duty Modern Warfare 4 koji je bio apsolutno remake djelo. Dakle, ta igra je bila apsolutno remake djelo i mislim da se tu možemo svi složiti. Pogotovo single player kampanja, pa i multiplayer koji je stvarno uz Halo tada razorio apsolutno sve na gaming sceni. Sad, da se ispravimo, znači engine nije, ajmo reći, toliko star, jer ga svake godine ga oni nadograde na bolju verziju. Ali jednostavno, sva ta baza engine-a je ista. I ako danas vi stavite recimo jedan Call of Duty kraj Battlefielda ili nekakve nove, modernije igre, vidi se breme godina koje on nosi. Kad ćemo dobiti novi engine za Call of Duty, zaista ne znam, i pitanje da li ćemo dobiti, budući da svake godine imamo novi Call of Duty. Mislim da svi ti developeri koji rade pod Activisionom, da jednostavno nemaju vremena ljudi razviti svoj engine koji će se nositi sa današnjim igrama. Možda tamo kad izađe PlayStation 5 i to sve. Dakle, Call of Duty izlazi 12.10. za PC, pogađate, PlayStation 4 i Xbox One i sve druge nastavke, XS i tako dalje. Što znamo u igri? Znamo da neće imati single player kampanju. Da, ako ste vi jedan od onih koji su kupovali Call of Duty najviše radi single player kampanje, onda ove godine ćete ostati praznih rukava i džepova, to jest kratkih rukava, jer kampanje nema. Dakle, izbacili su je totalno zato što, navodno kažu brojke, da preko 90% ljudi nikad uopće ne završi kampanju Call of Duty, nego odmah upali multiplayer i to je to. Sad, ja sam recimo iskreno volio igrati Call of Duty kampanju, ali ja sam manjina, tako da nisam ni bitan. Znamo također da će biti opet zombie mod. Vi svi koji ste igrali znate da svaka Call of Duty igra ima zombie mod, tako će imati i ova. S tim da su nam obećali da su ove godine u potpunosti preradili taj zombie mod,
apsolutno sve su napravili iz početka. Tako da ćete ove godine dobiti vjerojatno najbolji zombi mod, dio smo već vidjeli, koji će biti, ja reći, događati 3 mape, 3 moda i ja reći da će to biti 3 igre u jednom. Dakle, neće biti 3 igre u jednom, ali ajmo gledati tako, zato što će biti sasvim različito iskustvo. Sve trailere za Call of Duty pa i zombie mod naći ćete dolje u opisu, to smijem link staviti pa si pogledajte slobodno. Zombie mod izgleda jako, jako zanimljivo i to je jedan mod radi kojeg će se vjerojatno Call of Duty također isplatiti igrati. Što se tiče multiplayera, svi znamo kakav je. Brz, frenetičan, da li je noob friendly, ne znam, to mi vi trebate reći, ali on se tokom godina nije puno mijenjao. Sam core igre, srž igre je ostala ista. Jedino što je Call of Duty, kao što znamo, promijenio toliko vremenskih razdoblja da ja mislim da mu Marvel zavidi. Tako da, Doctor Strange, ako trebaš savjet u koje vrijeme doba otputovati, samo Call of Duty konzultiraj. Ovogodišnji Call of Duty, kažu nam bar tako developeri, imati će takozvani boots on the ground. Što to znači? To znači doslovno čizme na tlu. Šta znači čizme na tlu? Znači da nema više onih letećih pizdarija koje će letiti tamo po zraku pa će mi tamo sad skinuti paučinu, pa će sad skočiti. Znači nema onog skakanja na sve moguće strane. Dakle, gameplay ostaje dolje na tlu i to je možda jako, jako, jako bitno. Očekuje se dalje 60 sličica u sekundi, što znači da će Call of Duty ostati slično iskustvo. To vas očekuje u klasičnom multiplayeru. Sad šta ja pričam, kakav klasični multiplayer? Pa ono što je novo u Call of Duty, što će razveseliti sve vas i gdje će pucat glava, to je da Call of Duty, ljudi moji, dobiva Battle Royale mod. Ovo da, Battle Royale mod. Dakle, dolazi konkurencija ovoj igri koja se vrti iza mene, a to je Fortnite. Dolazi konkurencija PUBG-u koji u zadnje vrijeme gubi jako, jako puno svojih igrača. Tako da vidjet ćemo što će tu Call of Duty napraviti. Dakle, PUBG, to jest Call of Duty dobiva Battle Royale mod. Sad, hoće li biti 100 ljudi, to je jedno bilo pitanje, kao u Fortniteu. Ja iskreno, ljudi, čisto sumnjam da taj Call of Duty engine može jednostavno podnijeti 100 ljudi. Sam Activision nije potvrdio da će biti 100, da će biti 50, da će biti 10. Dakle, tu ne znamo ništa. Ono što znamo da su rekli da će to biti dosad skup svih mapa koji je bio u Black Opsu serijalu. Dakle, bit će i poznati svi likovi, poznate mape, dosad skupljene u najveću mapu ikada. Navodno šuška se da ona, recimo, 500 puta veća od dosadašnje, ne znam, najveće mape u Call of Duty-u. Tako da izgleda će biti zaista ogromno. Ja pretpostavljam da će najmanje biti 50 ljudi. To je sigurna brojka jer mislim da sa manje ljudi Battle Royale mod, mislim da nema baš iskreno toliko smisla. Isto tako, prvi puta Call of Duty postaje Battlefield. Sad što ja sad pričam, šalim se, ne postaje Battlefield, ali na toj Battle Royale mapi, mod se zove Blackout, biti će i vozila, biti će i pješadija, sve ono što smo već vidjeli recimo u Battlefieldu. Vjerujte, neće postati Call of Duty Battlefield, ali mene recimo što zanima kako će oni tu frenetičnu akciju, te brze killove koje su u standardnom multiplayeru, kako će oni to prenijeti na Battle Royale mod, ne znam. Battle Royale mod će vjerojatno pokazati na dolazećem E3-u koji je za nekakvih 3 tjedna u LA-u, pa to svakako treba pogledati. Isto tako obećali su do sad da su napravili apsolutno totalno znači revamp oružja, dodatak oružja i kako znači igra se ponaša. Sad tu nisu ništa puno htjeli pokazati, uglavnom kažu da je stvarno u fokus stavljen igrač, što znači da bi trebalo biti zaista jedno odlično iskustvo. Ali to tek isto trebamo vidjeti što će biti. Isto ne znamo hoće li biti mikrotransakcija, ali vjerojatno hoće. I još isto također drugih informacija nemamo na koji način će iskorištavati, ne znam, dodatnu snagu PlayStation 4 Pro-a i Xboxa One X. Ono što znamo i znamo da će Call of Duty opet uspjeti, razvija se u suradnji s Blizzardom, odnosno njihovim servisom Battle.net, recimo na kojem možete igrati, ne znam, Overwatch.
Tako da tu će definitivno doći Call of Duty još do veće publike nego što su imali. Ostale nekakvih podataka sad ključnih nema, dakle najključnija stvar, to je ključna stvar je da će dobiti Battle Royale mod i da nema single player kampanje. Sve drugo moramo tek vidjeti prije nego što možemo pričati. Ja znam na forumima se svake godine vode bitke, Call of Duty je smeće, Call of Duty je sranje, svake godine nam isto daju, dok drugi kažu ovo je super, ovo je odlično, kad krenu igrat, opa, razočarenje, a nekim oduševljenje. Dakle, to je jako teško naći nekakvu granicu sa Call of Dutyjem, zato što je toliko velika igra da jednostavno uvijek se vuče prašina za njim. Tako da to ćemo vidjeti. Isto tako, večeras, mislim da je u 22 sata po našem vremenu se otkriva i Battlefield 5. I gotovo sigurno da ide u Drugi svjetski rat. Gotovo sigurno. Tako da će jako zanimljivo biti vidjeti što će nam ponuditi Battlefield 5. Osobno mislim da će i on imati Battle Royale mod i da ćemo za koji dan imati Fortnite koji ima Battle Royale mod, PUBG, Call of Duty, Battlefield, tako da biti će jako zanimljivo. Battle Royale mod je priča stvarno zaista za sebe i to ćemo napraviti novi video. Uglavnom, što se tiče Call of Duty, to je to. Dakle, izlazi vrlo brzo, tako da ako budete imali nekakvih pitanja za Call of Duty, ako još imate neke informacije koje nisam spomenuo, molim vas da kažete, da pokrijete ovo možda moje neko neznanje, tako da eto. Uglavnom, hvala vam još jednom što ste gledali ovaj video koji je malo poduži i čujemo se i vidimo se vrlo brzo, jer ja sam jedan od onih koji voli Battlefield. Pozdrav ljudi, bok!